Megalayapost.news. Kumwe usamla bapersyang banjang lagi jonggi kejat ban sengkam sengjam hakum kani keperkai kerdu kam kerdu jam usamla shanbor mar banyang na kisnung umling labu sendon daga jingdawa naga hasil autonomous district council baka hab ban telakam ya ki barjela ke bamdon ya ka trading ban labor license bat gibawan pat ban sengkam sengjam sakne jela une samla ulami sikmat ban kren halor ke jingdon kam ban te berking ya ka trading ban labor license kade halor ke jingwan poi kibriu gibana shabar ke jela ban su klik wat ki kam ki jam ki badang la ban le da ki samla rai jela abai keren siklat thai bor usamla shanbor mar banyang ulong bakum usamla bamdon kam don jam ban kersian ya ki kesem ula persyang ban sengkam da ke babu ya ka wei kedukan tit marjot bat ke ai ke basyak ta kalong ba kibriu gibana shaba bawan na ke jela sam ki won ra da ki kali ban tit ya ki marjot matpei klem da don ki trading ban labor license ulong ru om tang ba kiwan ban kri jendat ya ke jakpo ki samla ki batrang ban yang lagi jong ki jat da ke baseng ya ki ti jat kam dei kini kibriu na asam ki rung sya ki shnong ki thau ban tit ya ki marjot matpei kabalong ke jingmai kin thei khna bat don apreng jong ki bajudi bu aj bat di drugs klem da don ki jing itu da ki bor bari pet ke sukar Nga kuat ban keren ni kena ngapli dukan scrap kaki pun ki padok raja jongi ro kilai pli ne dukan tentang i ba ngir ibu briu jongi ne apa senang jongi gindan rai jin bala ki ai ki pandin bala nangi ne dukan scrap tentang ala abu mentala arbenai dan i kiawan kini karjalan apa asam kiawan kimidan trading license re kimidan labor license re kidan ba ibu dukan re Megalaya ro syak karteng kasih gumtu Tegi pak lau bro jom dan ki bro jom ki badi babam badi kiat badi drugs ro kidon bagi la syam ni mener ngi lalap ipot snong bro ki la apply ya ki snong bro bakunta amta kidon ki bro jom badi babam bro bon khari na na kaliang jom ni tengi ting bagi wan gini bro ban rung sana tengi kwa ba kin perking ba na district council ba kan pet ba ne sekmat ngira in kwa bangin ya ka an bangin simak ti jom Ikwa ba parking ba kin pet ba naklian si konsil non check ba ki trading license labor license akan ka jaka ba pri dukan kamta man po snong jongi bor ki bun ki penishor ki breu na no ki wan bun sen ba po se diget ro ngalai ki breu ki ayu ki Bangladesh nong no ki yong i ki norngya te kine bun sen la ki hajar Dikiajar ngalai te po iro si digat ngabat da kalim tu ngali penpai ngali iyo ngali si digat paki penpai bang yaki te sarong trelang ngi iyo yarap stunat yarap ne idar langgumne ngi de benelong langgumne hi dan aro tetang da kamdon porre ngapun ikisar te si digat te ki wan syau hi dari gypsy baro dikine tetang kine gi we gi minta baki bu la ka dukan kam trading license kam e gi wan khar gi wan rung snong kadang ijin ma ka ba he ba kana munto yu kan muntangi yaki ya ka trading license yakine ngimla penduna te ngimla sino ka trading license mangin yaki mangin yu penduna swa yakine kan sala mangin le ke jin kam jungi ngile mangi berbala yu jela jungi ane bun ba tre ne kam dan jam ngira mangi kamar sya apa asam ngin supply mangi asam ngkam makin wan makin makin rong apa telu yang gibreu tentang long kam akor tentang telu yang gibreu tu kiwan rong kidang sum nak sajan sad eu kumtu kiwan rong bai kumtu tentang ki leran kelai breu jongi pat kimla nong dong pat kiang abang sim kabu kumne kum tagim kwa mo rong ta kan kwa bakan tre kami daga diskonsili Megalayapost.news.